Abantu bagirangu ekikomera kyabo kitwire nikibayamba barukugurizamu ebintu byabo ebirimu nk'emyenda, ebyokulya, amatungo n'ebindi ngu baitu obwahati kiri kutwarwa abantu abatakamanyirwe nokwo kushaba gavumenti kwebateraho buryo kurebeka ngu tikyatwarwa. Ndahurira nyino kushasha kuhango abo kuba mpulira ngo barenda kutwara ekikomera kitu omuntu rashuburira nyowe cyo kureberaho ndo mushubuzi ndo muhinji wa kabeji kundahinga kabeji naze zanzire to mukikomera no mukatara hampaha umukazi wanje arashubura bushera azagwa nashanga ikikomera ekishahe eki cyarushebeye kijye kikomera bara leta mebintu kiratahiza igomborora gitu hamwe na district yitu ngene kutwahurire ngo kikomere kibarenda kukitwara twashasha munonga abo kuba cyakiratahiza ki igomborora ekikomera nyonda zagwa kashanga kiryahe myaka miringo munonga ati nandashaba gavumenti kugira ngo tuyambe aho bahabire nshobe nka gavumenti basitame n'abantu abakikolire bikirizingane mazima baturekere kikomera. Wabireho chairman w'egombora ya Rwamucucu Kyerere Besigye Franka nagira ngo ekikomera cyarushebe yakiri kubera rikiriza nkabebembezi ngo kandi abantu tibetegwire kukirugamo noko kushaba government yokutaho mu nshonga zabo nk'abantu barukiga. Nico ngabire president ngo abase kutaho okucondoza kwamani kurebengere ikikomere kikirimu akatare kariho na turakoneraho kandi abantu biteketekere kurugaho okufa no kukira konka n'ikintu government condoze engere ikikomere kikirimu. Kyerere Besigye Franka agumizemu yagirangu harimu agandi mataka agubariyo nibabingaho abantu omuri rukiga kandi ekyerarikiriza abantu nokwo kushaba abukirukwataho kugamba abantu batakabinjirwe. Titaka ryonka erenda kutwarwa ari n'itaka riri mu sero ya Nyabubale omuruka rw'Enyange umugombora ya Kamwezi na Rwerukiga hariho umuntu omwe arenda kubingaho abantu family zirarenga nkaga nina kandi warenda kutwara itaka eryo. Ariyo munyeshengero wa Rukiga Roland ndiyo mujenye nagira ngo government yeronde sente ezibarashashura abo abarkwenda kukitwara kugira ngo kigaruke omikono y'abantu bagumene beronderamu entasya yabo. Shongejo ekikomera cyarushebeya etuliro mudiro bwire buringwa akazo mu koti byarugayo byaza nkahe byazo mu landizi byaza buri hamu byazo IGG konka finally koti ya awarding abantu cyo kikomera kandi taboro zizitensi kurugirira abayroya mu butegetsi bwa RC3 yarwa mu cyucu tibabigendaho kugira ngo barebe okuba negotiating n'aba bantu babira bahababiri. Roland ndiyo mjenyi na wagumizemu yajumirira abarkwiba amataka gabantu. Hariho kandi mataka agabari kuzizo kwiba side za Kamwezi so niwe nko muntu ndajumirira ikintu cyo kwenda ngo bagurabinga amataka gabantu kirakira kotagira n'ubwabe bw'abantu akuba abantu nkego ryo mu ngore ryo tariho anything tarecha ikirereka ngo neryo mukazi uri kugezo kuritwara. Gasha kwa Cosbat Amanya ahabwa Tayari West.